senimo giyo ngo mazina turi muri rembo rwambara na munonga akasheshe tabakarunji akeberena abo kubumuriro kwakira kwata abashubuzi kwa streets ibiri asinzi bantu bafita bwana street na Makanisi street aite merire ni street ya Victor bwana kushanga abashubuzi no abakomiseri kandi ambassadors ndio bibanda ebenje kaga umbya bona time owasigaze chinta bezo sinje bazakora obwabo ngo bagomuriro kunjonja kubraza abundo gwera bali kusinje barachidices nayo yasinkaga water browsers abantu buntu babine ba water browsers nabo bayikwata umuntu abiye kwa tokomuriro kirikati masa ari Makanisi street na mnoga company ya Gentex ababukuza tanka stars zimwe nabo time ekibasigaza ebyo kureba umukasipina kati yo kureba neza kureba ngo yaraza umuntu aside y'ibinjije n'abandi bizaba ikiri umwanya wo deputy mayor meya w'Rwanda Robert Kabakachebe si deputy mayor w'Rwanda City North Division au plan ho mu rugo wakwata janu ina muntu na mo janu akija futasi ajashasha yuri bafasira shamwe akashasha polisi nayo isha futasi ko bahebana shonga cya televiziyo polisi eje kuyamu mukashasha bire mbona kukomuka kubetro ton polisi ijanu ya kuyamba ijo mukashasha atagisa n'ubene bariko nana zubongo yakenje twafuna ikikangabwa kandi umurimba City umuhanda gwa kweta Major Victor bwana gukwata na Makanisi ngaruguraho yes omwanya gwa kwatwa muriro kandi umuriro gutekateka ngushimye kubagurugire omu ene abamwe abasigiremu abakwasa kwa basigiremu kasigiri ninga ene singa obenateka ninga kajeshi yasigamo so turimuntu tugeza kwa sataininga na police kurebe kibiro konko muriro gwatandika shaha 8 around shaha 8 kandi nahate no green gukigendo mu misho. Of course tube twino abantu abitube twine aha apa side ninga shwa kwa siro murro abantu abokika omo bantu nka Rwenda so ntureba embaho of course embaho za senyinji materials za senyinji amazuga abantu so ntutekateka ngo ekekikanga of course shashishe sente nyinji munonga abantu baferwe sente zabo na mane rizo batwine honorable Baram orukwija omo minister w'ebyanga na honorable Namere so ntutekateka ngo hate ekeki nacho washimwe kuba nabanza yakawaha akareba n'abantu kubaferwe bintu meme obundi twabarondera at risk compensation abo kuba abantu baferwa sente zabo abantu baba bine za roni abantu bahereza kunaka kasku fees bambaronde zindi abantu abamwe bayitube turi mu transition tube tumutu batebekanisa omwanya gundi eki nacho cabaho hati meni joyesa ngo abantu byacwekera tureba ne waya z'amashanyarazi zimuzi kwata muriro mena hantu hari are so dangerous to the people abarumene barabarabamo so tusaba ngo abantu baba bakakamu turebe kutwarishinga omurogo nsima polisi erigereyo na emotoka ya fire brigade na nitwambara site tukagura emotoka eyo muriro ningashe ya mizi nayo yabanegeza ko abantu baferwe ibintu byinji munonga nshabaho na rebo minister cyenje na emphasizing twahirirwa munaija kuruya at least abanzaha arebe ibintu by'abantu ebyasya maybe abitware of Ministry of Disaster and Preparedness kandi wo bwari minister w'ebyange byahansi we na honorable Namere twari turebirizo masakana bahereze sente anga business z'abantu zona zasisikara shasha nabo kandi shabaho mu government abantu nsaka recordinga ninga kubahandika turebe at least government bakwatira abo byasisikara hane ibintu byiye sente nyinyi munonga era kumacha ngogeze kola nogera kumacha ugeze ku mulimo gendo kera ku mulimo sanga mulimo gona kwa ide to ina cha kuzako kati etmani kibaho ubi twabuza Samson Kasasira anshonga ubutungo kwanza mu gukwata imyanyeki nimwe ayebyo byagarukamu icyondozo of course ubiro bwinji imyanye jabo kugira ngo tubagitekatekerege ubiro ubwinjire buruga umusho z'abantu umuntu yatsigaho ibintu amoro yabicingerjaga
wiring y'amashanyarazi etaje nungi yaragaho akabi konka hariho na cases aho bakwasa kushanga ngo umuntu narasa kutandika omwojo konka hataho ntibasa kuguma hateneho urikubasha kujurira ningo kubasa kugira ngo hariho kamera zimukwatire nakora omukikoro ekyo. So of course ati niyo tutwire ntigambaho safety precautions ningo bwerinze bwo kutandikiraho abajiji wese nziri mu Gideon aho mu Rembo Rwanda.